Yuhani fuying rakwawat kami ikasangarnan na. Maniring pajira si Yeswam, tukuna macita ngayon jinwam, wujindep do anab no amaut no kaglinga, kangina may supujam, mana kuwuk mansang. Wusumdep do anab no amaut no kaglingam, mano yung mapibinyi siya. Iwangan na anab no amaut no vinyina, no pamramratan da, akasdep na no mapamamangan so kagling na. Katuvilan no kagling na itawag na jira no mapivinyi sira. Titigasaan na sira tawagan na pubutan. Pubutan na siram mangido panumanda mamanong nira. Kapat sirad da dyan kagling na. Ta katuvilan daw itawag na jira. Di sila matsirado, di dasing kajiso itawag jira. Tayo kay wamda, do kajida makatuvilan do igagana sira. Ipansinajirura pengayan na siya ni Yesu. Amji darab upipi pangayan nuciring na. Amur di pancenan niya jira. Maniringam, tukuna macita ngayon jinyam, yakinam, akmakui asdes depando piyamutan sukagling. Uman man mapakanya kena macitarak suipang nanawam akman sirasu manaku atawu. Amur jida ngamiringiso nanawudan utawu. Yakin ranam akmakui asdes depan. Usim dep jakenam pataradangan kusyado tingatu. Sui kanu yung dati yapya tungunung-unung do kasdep da kapakubut da akapakakalada so apyan danunakum. Wisdep danu manakuam manaku sira. Kapan wakwak da ambalinas sira. Amu pipi pangayan no kunyay dutira umam. Kui pantay nyo tumiyo nga ikawinu paat nyo. Kasasari nyo na pusok kalawin. Yakin ranam akma kui mapamangamangan sukagling. Amakaprat do umanup jakin na tao. Tamangiw kangi kuno inawan no umanup jakin na tao. Uturwan da mapamangamangan sukaglingam. Di napakapya apratan ukagling. Tajimingung yudurya mapibinyi sira. Numyan suvuro wayinwa macis ngendu kaglingam tunana nga ruyi ukagling. Akakan na sukaglinga pibwa kenu vuro wayinu. Uy karudadu kagling nu turwanda mapamangmangan sukaglingam. Di mingung yuda mapibinyi siya. Amuri wujin namak degdeng jirap apratan. Yakin ranam akmakui mapamangamangan sukaglinga makaprat jira. Sama akan yakinam naman katen ngan ukaduan jaman. Yakman sang ukagling kwa ya mabuang jakin. Yakin ranam ikakraku ukangi kunyiranu inawan. Ukagling kwa ya paji matya maut dujam mangi ku kalawin sira. Kapakamiring daso itawag kujira. Suicak madiya sa aununganku. Ikarilong na yakin niyama. Takudi matsimamanu kangi kunuy nawan nira. Uikak mana sangam misinaulipat yakin winawanku. Abutawa makapusoy nawan ko. Tayakan wo tumalamurong no kawakwakwa kadikwa wakwakan. Naknakem ko kanginoy nawan ko. Tukungunungunungi kapirwakwa mabi. Tanaknakem niya mau karap kuso akman sangavari. Mamiring daw arwa chiringurinu taudiyo tayam. Miyati siya sununun daji matipaswasuvi. Haru jiru mancino, yakuvutanu re, yarom yak
Ngamiringan siya. Manyiring ukalwandam. Ngapat una ukman sanga ciring nukuvutan. Tatu na makiwangi do matanu mavutataw no yakuvutan. Tika sila mamaring su kanundu Yerusalem do kanimyo yavayo da su rakwa panaralayan da no kakwa pam rosok numyan no kanunang. Mangunong siya so do tarantad no rakwa panaralayan do ngaranan da Solomonam limutan da no tau do yotay. Manyiring siya jam yana menyipikawa dimu. Pancen pala zaman mu kami saya. Manyiring si Yesuam ni pancikun na jinyuam nyo jinganu ingi. Tunyo na novili uvaria na niturudyakan niyama. Tawuri yung kadukwa ya pujama taduto. Unyo jinganu ingi jakanam bekena kagling kuinyo. Ukagling kwam katengan daw ireriakko. So ipakateneng kujiraga. Sudah ipatsilolujakan. Ipantaku siras tumiyo nga ikawinu pada. Sujirana midid na ijiranu piwuyawiyan na niya mataduto. So ikabuno tawa makapusirado limaku. Siyam mayanyi tumurunyi rajakan am abu makagad siya. So ikabuno tawa makapusirado limana. Namanak miyasa siyama. Karanam mangap siraw tao doyo tayo suvis na igsurudadya. Maniring siya sujiram. Yarura na wo yan yun ni macita ku pangalilawana na nituro avari niyama. Kami kung yamaraut dang avari ko. Ayan nyo katumi vatuan nyakin. Maniring siraw tao doyo tayam. Bekena bari yang wu naman nagsakan jimu. Taimuran nam mujasnus nekan siya mataduto. Tayamu pa katau duto wu katau-tau mu atud na katau. Manyiring si Yesuam yadam ketduvakung nyo wu ciring nanya mataduto. Manyiring am yinyuam tau duto kamu. Tamu kata dengan ukatu nama yun nunga na jablis no ciri-ciring nanya mataduto do sesyo. Ipanci niya mataduto kakmadi tau duto no magapsut ciri-ciring nanu kakwapa. Ami akan ranam nanito wiyakan niya ma dutiragum. Kui pancipam anak na yakan niya mataduto. Yung nyo pancen niya ka na, yadya ninig niya mataduto. Nuko di nga pauvari niya mam, dinyo nga iyakan. Am tana dinyo nga iyakan am ano ingan nyo uvari kwan. Tawur ipakatanang nyo diyama, yama chikaup jakan. Taya ko machikaup dya, makaraanam nak mendaw karakap dasyam, kani kumaru na najira. Karanam mangisi Yesudu katuwangan no mingal so yota na ayo. Duni panaktakan niyo ani amisisan. Arutawa mangi kumalasya. Maniring siram abu mapiro ka ba vari niyo ani. Ammano yung utsiring na pakatsiringen na do tawiya. Aru tau duda nga ni umano yung di Yesu.